West Karbi Anglong Kheruni High School Pathua Klamalong Mohila Samaro ke Paman. Dokmuka Police Station Angkang Panjuri Alam ke along akoy ke do bang hinia tumaphan puthot kenep kang nang pontu. Dongkamukang Waisong Stadium along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kilang Charidam. News time along Penny Vilirban Krupi, non beer tang ton pen RJ Tham. West Karbi Anglong Kheruni along Bosik Nipa Inkoraner Cap Ari, Suri Hinira Krener Cap Aninkana Baha, Mohila Samaro Kipaman Pona Birta Longdon. Assam along Riangkang, Inglong District Kathom, Karbi Anglong, West Karbi Anglong Labendi Mahasawa District, Chingrum Petpen, Kheruni High School Pathua Klamalong, Mohila Samaro ke Paman. Labangso amai long alhi sarpo aman pen man kedu Assam Chief Minister Sarbananda Sonomal nang chetong dun. Lapen Cabinet Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Hills Area Development Minister Sumrong Hang, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, MLA Atum Joyram Ingle, Dr. Numol Momin Pen Chenglok, Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen MAC Atum chetong dun ringti. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Bosik Nipa Inkoraner Cap Arni West Karbi Anglong Dongkamukam along Kikim Kirang Ponbom Waisong Stadium Kilang Charidam. Waisong Stadium along Kilang Charidam ahud Dongkamukam Sports Association akong Chunbang Sarlongki Bepen Chenglok Pinaan Dongkamukam along RD kedu abang puatumta Chitongdun. Labangso Sports Complex Lasoningkan ng Kiliji Paikunia Chikrumalam Kangpu Ponjak Pat Arni Kihot Padopon Pusi Birta Longdun. Dokmuka Police Station ke Parluang Kang Panjuri along Banghini Guwahati pen ke bang ariso tumaphan apran Karmot along Kachurabdun akoy ke do tumaphan Police atumpen kinep kang nang ponlong thobirta Bosik Nipa Inkoraner Cap Arni Card News along birta nangle Guwahati rong supi pen Karbi Anglong Kang Tilangso alangsu nang kilang japhan ke bang Banghini apijet lat la penilot pal da tumaphan Phangudong pukahon thejok achak abang photum areng huki paso par pikajok Banghini ta apran dam nang juilo Laso alam ki aphijong pena anatuma phan police atum pen nep ing nanglo la pen kachurab dun atuma te amen ke klang dun atuma phan ke ton kilang atum ribom lang laso ajok Banghini atuma phan ke ton kilang atum pen kinep kang nang pontu non hejong kaching nang check Banghini atum lake ondu match la pen longsun timung pusipang theklo labang solam ki along kachurab dun pura akoy ki do atuma phan non an bang plikeb rak ke thom atuma phan police atum pen nep ing nang pontanglo Namalam sopor pan biota mo interpan iksina. Hera, NRC সম্পূর্ণ খসড়াখন যে প্রকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা NRC অফিস যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা স্যার আহক কওকচোন কিয় বা আহিল NRCৰ সম্পূৰ্ণ খসড়াখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে NRCৰ সম্পূৰ্ণ খসড়াখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খসড়াখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় NRCৰ সম্পূৰ্ণ খসড়াখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি NRCৰ সম্পূৰ্ণ খসড়াত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম NRCৰ সন্নিবিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব স্যাৰ কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত NRC নহয় এইখনো খসৰা NRC সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত NRCখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত NRCখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব NRC আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলোৱে একেলগে NRC উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu
Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ingji Puthot Birtalong Bangtulong Borpathar Police Station Angkang bo signify engkora truck si arni anar lopor National Highway 39 Rongagoralong ihum bolero kilok police atum kang hori dengpen kilong duna birta nangli Birta kilong dun atenge pang thek thek atum Guwahati ben ihum bolero AS01 80045559 husi Dimapur anat kidam bomahut Sandipur check gate along police atum khang dun lo sita ki pasang sedat ajok police atum ta aphi keng keng arplung dun bomahut Rongagoralong la so bolero bitekang koklo police atum kile duna hut an kila so bolero along munit inut ta avidet lo seta kang hua gari puhon thesi bolero motor Borpathar Police Station along an pondet lo seta la so gari kang hua long munit inut aphanta nep ing nang long lelang posib biota long dun West Karbianglong Angkang pi kaching thordun jiaphan Congress ke charehut all round development lapen non BJP sarkar ke charehut pariborton pa along Hamren district ahem piang kang kaching thordun jasemet kachilang tawar mesanave PWD Road Division by Thalang Sopen Hamren Chelangpet Aningkan Wang Ningkan Kang Tim Kaslam Judun A Plengun A Towar Kasilam Asai Ke Oi Ajam Ke Bila Ben Langa Hor Kawe Penajok Motor Ke Theka Cheleng Hut Kachip Pegason Ka Kisung Do Lapen Towar Ang Bongalong Heno Dagamat Sang Hamlute Akapre Ka Motora Mukha Chehela Jia Phan Anta Adimawi Lapuson Tado Lapuson si vo signify ingkora truck si ari kadurated aralatu amithanga hem check hojai kachojor dam jia phan kachopon hut kaprek pen towar karang kha check ajong ada porphai sirkep apor pen porphai kreni an ongdung towar kachelengatum donang pronglo Hamren Police Reserve pen keton kelang asai khiatum khiruni mohila samaro along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal kebangji pura keton kelang arpo bha kedamatumta ghonta ghonta inghong pen ke hat japhan bidi juttet anlo Hamren pen dongka mukam ka chelenga chak ke thenai tawar PWD asai campaign sai ke klema sai ke oya putha Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CEM matumpen celang duna sonte lapuson asai ke oya reji kaliji puta kacheleng kisunga ran tumpen chethan renti Ajat punon Congress ke cari hutpen non BJP ke cari hut ansitame ninging samjin pen mesen kacheleng atowar Hamren pen dongka mukam adak anta avidet lo PWD Road Division along contractor ka choklem atum arling ke thia tuma phan percentage ki pinang pen sai ke claim asai ke oya putha kachikubir avitte ke na hoko towar tala puso se thekpon long bom jilang puta pradatum pen akoi pi labang so towar phan kaprek aduma phan contract pipera Karbi Anglong Autonomous Council ke charivek abang pho tumpen claim pon polote towar mesen long po kali polote aningkan wangta kuti kuti le ningkan arjon claim sita towar ka henuke laputhak thak jipusi aningipung arat tumpen pherang kyang no lam he jai pon Kat News apherang ke hundor kro Hamren pen nakilo biota biota bang kilapan sekang ton paniglo kardon